Glória a Jesus, aquela دەوەرن ئەم چەپکەکە گەرم ji خودان رەب دیار بکەن. دۆست نهێژا di xizmeta menî dawî de em li ser xêr û dadiyê me diaxivîn û pir tiştên din hene ez dixwazim beşdarî we bikim. û ez bawer dikim ku Xwedê wê tiştekî pîroz bide me di jiyana me de û dema ku em gotina wî fêr bibin û dema em riyê wî riyê rastiyê em fêr bibin. Mirovên hene felsefek wa heye ew e ku dibêje gereke ew bi tiştên qenc nerabin. An jî îda ew nikarin got dewlemend bibin. Na, ev ne tiştin rastin. Bi kerema xwe pirtûka Meselûkên Silêman vekin beşa 16 ayeta 8. Hinek ji dadmendiyê çêtir e ji spasiya bêmav. Her tiştê got em di jiyanê de biçênin em ê biçinin. Ku me tiştek çand em ê rojekê biçînin. Heta got nedadî bê. Ma ev ne ew ayeta got min ji we re xwend? Got me tiştek çinî dostin û dûvre em dest bi çinîna wê bikin û ku em bê xîr û dadî vî tiştî bikin ew em ê tiştê got biçinin. Em dikarin got çinîneke mezin rakin û ku me di xêr û dadiyê de çand dibe got ew çinîna hanê mezin bê gelekî çimkî ew li ser cûreya bizrê disekine û rewşa dinyayê. Deka em li ser çinîna xwezayî biaxivin. Dibe got mirovekî got zû bi zû hêrs dibe û dibe got bi dinyayê tevî re ne li hevhatiyê bê lê çû û bizrekî qenc çinî herdeke qenc de ew ê çinîneke qenc rakê lê dûvre ew ê diyariya xwe rakê. Lewma ev heye got tiştê Xwedê nîşanê me didê ku serkeftin ne her tim ew e ku azman bêjî erê. Mirov jê tê xwestin got biçîne. Bizril bawî hene û dema çandinê hat. Anha çand û wê dûvre biçine. Lê Xwedê me fêr dike bilahayê me ji vê ayetê hebe? Hinek ji dadmendiyê çêtir e ji spasiya bêmav. Em li ser awayê xweza axifîn deka em di jiyana rûhanî de pêk bînin. Got we çandinek kir di tariyê û bêxêriyê de hûn dikarin got çinîneke qenc rakin. Çawa ev? İblîs wê alîkariya we bike da we bixapîne. Deka em bêjin qey bi xêr û dadmendiyê de hûn diçinin lê hûn naçînin gelekî. Di çandinê de berdewam bikin. Ji ber ku diyariya we yê dûvre were. Diyariya xêr û dadmendiyê wê ew bê. Di roja hukmdariyê de wê bimîne heya dawiyê. Hukmdariya tiştê ne xêr û ne dadmend. Ew li vir e û anha û dûvre yê herin helakê. Me ev tişt dît di karê Xwedê de çê dibe. Mirovên hene qebûlkirin got yê şerxwaz we bixapîne. û ji we webû got Xweda nizane. Qerfê xwe bi Xweda kirin. û dûvre gelekî dinaliyan. Ev nîşkaviyeke xerab e. û dûvre pir bûyer di jiyana we de çêbûn û ez vê ji we re dibêjim anha. Çimkî malbatên we dibe got ew me dibîsin û ev tiştekî xemgîn e bi rastî. Ji ber ku ev bi rastî çêbû. Berî demeke kin ev tişt çêbû û jiyana wan mirova di naliya bi rengekî gelekî mezin. Bersîva we bi rengekî got ew hesabê wê nekiribûn hat dan. Lewma got hûn di xêr û dadmendiyê de diçînin hûn ê gelekî biçinin. Qet xemê nexwin çimkî Xwedan xêr û dadmend e. Her tiştê got mirov diçîne wê wê biçêne. Got we di xêr û dadmendiyê de çinî ew ê di rojeke qenc de were. Xweda ciyana we tije bike. Xweda wê diyariyeke qenc bide we ser her tiştî. Ku hûn çandineke qenc diçinin û di kûrahiya xwe de hûn dizanin ku we bi tiştekî qenc nerabûye, bêjin ya Xwedê ez naxwazim ev tişt çêbibe careke dî. Ez vî tiştî naxwazim. Çimkî di roja dîndariyê de ev ê astengiyeke mezin bê. û dawî ez ê diyariya xwe ji Xweda bistênim ser tiştê got min çandine. û paşê ez ê bêm avêtin di agirê dûcehê de. Nexwezî ji wê re yê mala xwe bê dadmendî û bêmav bilindahiyên xwe ava bike. û yê got dostê xwe bêberdêl bikarbînê.
و بردێلاوی نەدیێدا نەخوازی ژویرە نەخوازی ژویرە دلدارن و وسا نەکن قەت مافێ هەر یەکیەگۆ بژی و مافێ هەر یەکیەگۆ پارا بدن هەڤ کەسێکی حەوجەدار نەخاپینن گۆ قبول بکێ بە پەرێن کێم کار بکێ پەرێن وا بە دادی بدنەوە دمن هەنە di jiyana me de gereke em têde bisekinin û em alkariya mirova bikin. Min ev qasa xwest lê mafê te ye got zêdetir bistînê. Ez ê zêdetir bidme te. Lew ma got ew hewcedar bin, got tu dikarî zêdetir bidê we û ew bihewce ne. Wa nexapîne ji ber got ew bihewce ne û tu wa bindest bikê. Ev cûreyekî bindestiyê ye. و پرگالا دادمندیا ما لوک وی کاری حکم دکی و خدا وی برنگکی گلکی بیانی دبیجه نخوازی جویه مالا خواه بی دادمندی و بلنداهین خواه بی ماف آوا دکی و دوست خواه بی بردیل کار دکی و بردیل آوینا دیوی خودی دادمنده و روشک جروجان و مسزا بکه لسر کارین ما چی نابی ام ندادمند بن بخلکی را و ام مافی وان ندن وان لسر کاری وان لو ما اف یک جوان ریگو ام تیده کارن خدان خدمت بکن دکا ام پارچک دن بخوینن لسر وی مجاری و ام انجیل یوحنا وکن بشا حفتان یه بناوی خواه با اخفی مزناهی خود وی لیه او کری پیمانیر جبو نامه او دل راست و زورداری تی دنینه دبیجن ام چاوا کارن رزگار ببن جوی زورداریا دی جیانا مده چاوا از دکارم دی جیانا خود در باس ببن بی ترس و بی برسیاری آن چه تاریه که گو نالی نیز جیانا مربینه بیگو هون سر خواه آخفن بگرن و ببینن بی ماکا او لسر گوتنا خوده هاتی آوا کرن بیگو هون بکسکی را لحوارن بری که هم بچه جورین پیمانار به کسی را راکن نا که هون لسر گوتنا خوده دسکنن و که هون به دلسوزی هر تم بخوده ردمشن از به تشتکی وساقت را نابم از نه زوردار بم به کسکی را تشتکی گوابشین از پیران را بم چمکی کتیبا پیروز ری ناده من دوی ده ایجار هون دخابتن دا گو هون رومتی بدن خدان گوه گوتنا خدا ام بردا دکا ام ببینن اف آیت دی یوحنا دا چه دبیجی یه لسر خو با آخفه ناوی خود وی لیش بو گوتنا خوده با آخفه او دل راست و دوری زورداری دکوه نحوجه گو ام بگرن و ام تشتین خو بخوازن گره که از وی تشتی بکم جمکی از بحوجه وی مدجیانا مده نا قالك تشتهنا جو اون ايجو خدان دخوازي قلت بخوازي يا خدان از تشتنا بستينم تيوا بدي من تحاجتنا يا جو از هول بدم جو از ريكا كي بدينم زواناش خورا بستينم جبو جو از قالك برام بستينم از بحوجي جو رومتا خودي بگرم و از دخوازي اوي بيك بينم و بشتري خدان قابياج من رفكي هناك بخدان را هجايا دولمنديا مزن دوري خودي دما هون گوتنا خوده برددن هون تاول دست به کرنا کارن طاری و بخیر بکن هون وناگرن و سر راست بن هون نجوان مروف گوسی نورکیش جیانا خورا دینن هون بتدین داری نحسن دلدارنو قنج و آیت گهدار بکن یه بناو خوب آخفه مزناهی خود وی لیش بوب مزناهی خوده بآخفه و دل راست و نزوردار بی جکارن طاری و بخیر از چاوا رزگار ببم و روشکیش روژا من برب خطره و بگی دما گو از به ناو خوب آخفم دما گو آرمانجا دلمو نفسا من او گوز خزمتا خدا بکم مروفك تيش بقوم ببيني او يكي بنافو دنگا و دولمنده و از همو هاي خوا بدم وينا لدما قو يكي پريشان تي از هاي خوجي ناكم و دمي اوه رومتا مني طايبتا از رومتا خود خوازم الجم خودي جداتي تنايكو اف مروف دولمنده آن بنافو دنگا آن پريشانه
آن کسک پی نبیستیه الپیشیا خوده ام تف وک هفن او جداتی ناکی نفبرا ویو آن ایدیده از جارنا دماغو از آلیکاریا وی مروفی دکم هکا پریشان به آن دولمند به لگور گوتنا خوده از برده لکم زیده تر بستینم جبرگو از پی بحسم و گو دلی من تیر بویا از پی بحسم گو دلی من گهشتیش بر وی کاری گو قنج گو مکر دماغو از به تشتکی قنج دی چاوی خود دکم و از جدف هبونا خورده برددم از قد نکارم گو خدا رازی بکم لو ما تشتی هری باشی گو اسکاری بم بکم او گوز همو جورین طاریه و بخیریه بکم لبله بنگها خوده او دمینه چمکی مهر آویه خدان ایگو ایوینا و ناس دکی و همو ین گو بناف ایسا باندکن دوری شاشتیه بن گوتنا شاشتیه ده زمان بنگهین دا واتای او طاری و بخیریه خوده دل مدبینه و نخماویه گو رنگی ما چبه دما ام دعا دکن نخما گو هجمارا گوتن قنج چه قاسن خدا قنج دزانه چه تشتی گو دلی مده دما گو ابلیس تی دائری شیمه بکه دما گو کسک دخوازی سحر و بنداج مرا چه بکه خوده وان ایگو ایوینا ده پاریزه همو ین گو بناو ایسا باور دکن او ین گو خباتی دکن و ناو مسیح بکارتینن تنه تشتک تنه هیا گرکه بکن گرکه دوری طاری و بخیریه ببن از چاوا دکارم گو دوری طاری و بخیریه بکوم گو از لگور گوتنا خوده بجیم کورو شامن بچه رنگی به دست بیکیل سر هر تشتی بسکنن ما خوده و افتشت کربا ما از دکارم پرستن آوی بکم و زوی کاریجی بکم نا خوده الوی داره نحاضره گرکه از دهبون آوی دبم تشتی گوز دخوازم بکم او یگو خوده وی کربا گو ده جیه مدبانا از دخوازم هر تم لوی جیه گو خوده لی بی و از قد نخوازم وان بو یرین گو دل من آن نفسا من بر بخطریه ودبن بسر گو دما ام وفاتش تارا دبن جارکه و بهلی از کیف خوش بم و دبگو بهلی از پرنی قنجی بدم هف نا از نبحو جیوان بو یراما چمکی خودان دزانه ایگو ایوینا کو براستی هون ای خدا بن او ایواناس بکی یکو بناو خود آخفه مزناهی خود وی لیش بو مزناهی خوده با آخفه او دل راستو نزورداره خدان و هر تم لکیلک مبی له گر از دراویم بم و گو از نباورمندکی راستی بم ده نکاری بی آلیکاریا من بکی چمکی از نه ایویمه براستی خداوی کاری بی پیروزباهی من بکی و کارین هیجا بده من ده من رزگار بکی و من بپاریزی و من شفا بکی یا خدان ام دهبونا دتا سکنن آنها ام تو طاریه ناخوازن یا خدان جما ویا یا خدان گوت منا بینی جما ویا گو گوتنا تا کارین مدین دار ناکی آلی کاریا ما بکه یا خدان جبو گو ام جدلی خواه همو تشتی ای نه ای تنم راکن ام دخوازن یا خدان تب نرین خوال مبزیوری و ام دخوازن گو تا جیانا ما بپاریزی یا خدان مج همو خاپین دجمن بپاریزه یا خدان او مروفی گوشتر دعا دکی خلاص بکا تو بدلی وان را آخفی و او آلیکاریا تا دخوازن آلیکاریا بکا یا خدان بناوی خدان ایسا آمین رومت جو خدان را دماغو خدان به دل مرد آخفه و هشه موده که وکگو دوارو جانده دکی او جبوگو ام بهدنن نه هر تم ام وازنی گرم دبیسن ده پر جارا ده واز جبوگو ام پی مجول ببن اره کارین من بخیر بون جارا که از ده دروی ریک خدان داد مشین از ده سینوری یه دجمن دما ده بگو افتشتی هانه بهلیز بکوم اوه قلن گلکی مزن بی تبگو دروجه که جروجان ده هون تفلی هف ببن
لێ قەت خەمێ نەخۆن. تشتێک ئەس دخوازم ئەوە یەک خوداش مرە حازر کریە. لێ چما خدا دەستورێ دەدەی هەن بویەران؟ چما دەهێلێ گۆ ئەم تشتان رابن؟ ئەم بەرسیڤێ دبینن دە پەیخاما یوحەنادا بەشا 22 یê zulmîtiyê dikê berahîn zêdetir zulmîtiyê bikê û yê got nepak e bere zêdetir nepak bê û yê got bixêr e bere zêdetir bixêr bê û yê got pîroz e bere bi zêdetir xwe pîroz bike. Biryara xwe bistînin. Di jiyanê de hûn çawa dixwazin got bibin? Mirovekî li pey Xwedê diçe, an mirovekî li ber helakê ve diçe. Ez ê Xwedê me, lê ez bi hinek bûyerên şaş dikim. Hûn ne ê Xwedê ne. û hûn qet daxwaziya Xwedê nakin û hûn ne bi awayekî rast xizmeta Xwedê dikin. Îcar nepak bin heger hûn dixwazin şaştiye bikin û herin di gunehê de bijîn. Hîn jî nepak bin, nedadmend bin, xizmeta iblîs bikin, lê di dawiyê de megirîn dema got hûn winda bibin. Ya Xudan dilovaniyê me bike. Ez naxwazim got şaştiye bikim. Alîkariyam bike ya Xudan, ez dixwazim ête bim. Lew ma Xudan bixwazin. بجی سوارێز ماگەلۆ di heyfê de ê qenc û xerab her du şa dibin? Helbet na. Îro em bi ruhaniyeta xwe cuda ne serê got peymana kevin de bû. Her tişt bedenî bû. Hemû cengê got çêdibûn gewde li dijî gewde bû. Lê îro cenga me cenga me ruhanî ye. Em nikarin cengê bikin dijî bedenê. û iblîs gelek abkartîne û ew me dêşînin û başê ew jî dêşin. Bi sedema êrîşên yê şerxwaz. Ew dihilweşin û gelekî dinalin û em îda şa dibin bi wê. Îcar wisa em tevlî wî rihê got buwara bû em dibin. Em nikarin wisa bin, em yê Xudanin. Gereka eynî wî ruhê got bi Xudan îsa rabû li ser xaçê bi me re bêjî. Ya Xudan li we bibora çimkî ew nizanin bê çi dikin. Ku dijminê te tilpekî û ket qet bi wî nekene. û nebêje ew hêja bû got ev tiştê pê hat. Dema wî hat got xemgîn bibe. Wisa nebêjin qet. Hûn yê Xudanin. Bila ev tişt di we de ti nebe. Ya Xuda dilovaniyê li vî mirovî bike. Li vî mirovê binere û firseteke din bidiyê de. Hişyar